Ngibingelele babuyele emakhaya bela lapha sohlelo lethu umgozela babuyele emakhaya bekelelena ingwe ehlezi inyingweni babuyele emakhaya namhlanje ke la sibhale noma wasicela simsize sihambe naye kodwa ke cela ke kuba uyena uma wachaza manje ngiyaphila lana ngisengabosi anginibhalela ngoba nginenkinga losise ngihambe ngemaphoyisa ngamnika iphepha futhi iphepha ayinanda bephepha mase ngicela ukuthi niningisiwa manje ngiyaboza ugcina engishaba endlini ngiyamtshela aphuma kahle akafuna ukuphuma manje ngicela nina ukuthi ningisiza ningibhekisa bese manje angazi kwenze njani phela indawo yami kodwa afuna ukuphuma kodwa futhi ukurenta afuna ukurenta usenesikhathi esingakanani engarenta inyanga esu6 aphuma lo muntu kule nto azama ukukhuluma naye ngambonisa ngazama emaphoyiseni ngamnika iphepha ukuthi akaphuma still akaphuma ingangithe ngicela ngibhalele mhlawumbe ngizokwazi ungisiza base ngihlulekile mina ake sinikele imgomo ke siyomuza ukuthi uthini sengikhona ngikhathele ninjani noma hayi ngikhathele sicela ukungena singangena ngikhathele ntombi kade ngifuna nemali awuphumi ulungumeyikazi akusengibona angicele abafeke bezongisiza manje awuhambi lana uhleli uyangikoloza shuthi uyamhlungeza manje ngihlukumeza mina yindlami leyo yindlami Mastende vele kodwa no ungangisiza bazongisiza ngihambe emaphoyiseni ngikhathele wena awuphuma endlini uhleli uqwahile unenkinga ngapheli ngikhathele ngaza nginomuzi wami lona ikwami lana ngikhathele wena sicela ukuthi sihlale ngikhathele wena Mhlaleni phansi ngihlale phansi mina ngihlale phansi mina ikwami lana ngiyangizwe ngayo ikwami lana phela kakhulu ngiyakwazi Yingoba manje sengikhathele usuthetha pho ngokuhlamba siyangicasula ngabe uxoxa kahle nama ngokuhlamba siyangicasula ngikhathele wena yani zingayinya ngihluhlele kwami wena kukwakho la sese okoqala ukufikela nabantu engabazi ufaka ngisize yena maphoyiseni awungisiza ngaye ngato amaphepha ngafaka kuyafana ukuthi ngidla sikasambele wena ngijwayela wena kodwa wazi bangithethisa kancane lokhu umastende wami kodwa hayi mangisizokuchaza usungimela ninjani laphila njani yebo asikhona igama lami mina ngiyingwenya ehlezi sihamba nananguma uyena kube sibhalelile basicela ukuthi sizokwazi ukuthi sikhulume nawe mayelana ngoba umnikazi esedingile kodwa ngicela ungangamaleni kuba uyena uma uzochaza ukuthi njengoba senyaje size ngani ma cela ngichazele ukuthi akhulumele phansi ngizwe mama ntombi kwami lana akona wakho la ukuthi usiqashwe wo ngizokumela kwami la ngaphakathi ngacema lama wathi awunayo ngaye emaphoyiseni lutho ngafuna incwadi ekhiphayo awuphuma uyakholoza kwakho uneyingane zakhe ezifundayo usho izitori angihlale nezinto zakho awucashi ukhiphe uwafele manje awucabanga ukupolozele wena azahle umuzi awudla wena wema besicela ukubuza ukuthi usenesikhathi singakanani engayikhokhi irent and isiphi isinqumo wena sithathayo nomfana ngoba angisakhona lo mama sengithathe intombazane njalo into engiyifunayo manje ngifuna ukuthi ingiphumele ngoxolo unyaka uphelile ehleli mahala kwami kushuthi ikwambe la lokho akukhuluma ngakho kuyikona kodwa angangithathi ngale ndlela ngithatha ngayo ukuthi phela ngihlala endlini yakho bengukhokhela wena oqala emva kokuthi ngikukhokhelile lezo mali zami awusazazi futhi wena sengihleli mahala kwakho phela sekumahala manje into uyazi phela nengane mina efunda no inkinga yakho le inkinga yakho le sesisithi isikhala kashwena ngoba uqhoza silo angithi uyena ongitshela ukuthi sengidlale kakhulu kwacathi una 4 years ngikhathatha phela sekwanele kwanele akwenziwa kodwa ingakela ukuthi ma-ke ma una 4 years angithi na 4 years uhlala endlini kama ngiyamkhokhela futhi ngiyamnika nje imali leyo phela noma ingekho uyaza ngisebenzi phela nami sekuney'nyanga engaka ungakhokhi mhlawumbe inyanga zu-2 ngamkhokhela mhlawumbe ntatha ungazazi zu-6 into kumele zu-6 engikhathele u6 wenyanga wakho usemala bukini la kusho ukuthi ingakho ngilethele nabantu yingoba ngifuna ukukhipha emzini wami awuzongikhonja ba ngiyamuzwa kodwa indlela angithethisa ngayo angiyithanda lento ayenzayo nami phela ngumama angithi sikhuluma kahle hayi kodwa lo niyambona ukuthi ukhuluma ngakanani lo mama yingoba sengihambe kakhulu awungusi khamani ukuthi ngihlala kwakhe kodwa athi angifikele nabantu akanginotisanga ngiyashuthwa hayibo afuna ukukhokha wema sicela ukubuza wena
ungavuma uhlale endlini yomuntu manje. Hey hayi baba. Hayi ngeke ngize ngivume kodwa phela naye kabe neqiniso ukuthi ade ngimkhokhele umsebenzi. Phela sekwadlula isikhathi. Sekufanele ngizele nabantu uthi mama ifika kuwena ufike wena umtshele ukuthi kumele ufake ingane ziyakhokha esikoleni ingane kanjani phela lokho hayi phela unyaka ehleli umsebenzi wakho uma kangeni Yebo wanika uyazazi ingane zami ukuthi ziyafunda lo siswa abantu kodwa manje usazokubukisa nabantu uma mhlawumbe udadewabo hayi angisihlobo sabo ingane hayi nje manje ke yini umbeke umthwalo wakho kodwa kade ngambona ukuthi lo usile yabona wena usula yini ukukhuluma nami kahle hayi ukuthi ngavele phambili kade angihamba ufuna ukuyakhoza uyinyoko kodwa unginyoka futhi uyinyoko phuma ezinamboni manje angikhulumeleni naye lo hayi ngasokuletha angisafuni kancane kancane angisafuna ukukhuluma hayi ukuthi uma ukuthatha kancane angisafuna ukukhuluma nawe ngikhazela wena uma into ayicelayo hayi ngikhathele ngeke ukuthi Amikho siyahluleka ukukhokha la endlini. Sesicela ukuthi ke ma uzame enye indawo yokuhlala. Yamahala nje yami. Uyahluleka lana la ekhaya. Madoda emhlabeni kanti kunjani? Yamahala. Angiyazi ke mbona ukuthi uqhamuka nayo manje nampembu. Hayi umuntu ngathi uyamazi ayikho. Ngeke uhlale endlini yomuntu sokukwakhe phela kuyako 6 months sokwakhe uneyinkinga wanoyinkingwane uyazi ukuthi lo inkinga yodwa akasakhulumi naye iqiniso ukuthi ngike ngamkhokhela umsebenzi awu yakha lo phela kade yaphela kodwa bekufanele sixoxe kahle nawe hayi ukuthi ungilandele umphakathi uzokhuluma hayi mfethu uzokhuluma kumele enze njani awuchazeke kumele mayenze njani kuyalindwana oyemhlabeni kanjani akulinde isikhathi hayi angijwayela wena uyakholoza uyinyoka lezi lapho uzomphumela u6 months uliniwe wena uzamsho iqiniso yabo umuntu uyalinda u2 months hayi more than 2 months Gede jobo wethu la ngenzakho nami angena umyeni wakho angena baba ngenzakho into ngenzakho uzophumela sazana saficane sewina ngwazi uzophuma ngoba nje akhona phela khona umuntu ozongena bakulungile kodwa indlela angithathe ngayo ngithi kumele kwenzeke kanjani kanjani kuyakhulunywa phela siyaphilisana kodwa ukhulumisana nje kuyinkinga enkantolo la uyi ngesiphuphushele mjondolo wami hayi hamba nje ungasho maqondo oshole emaqondweni phuma ntombo osho emaqondweni sakho mama esacela wehlisa umoya ma hayi sengizekile wena uyenza ukuthi uma ukuthi kahle vele lento esimcikile ngobani awufuni ukuthobela umthetho ulalele mhlawumbe uzame ukunderstandisa awusakhiphi ngisho okuncane hayi luthi inyoka awusenginyoka ngisho okuncane ukuthi manje naphela umsebenzi itoho lami lithe ukuma abafethu nami bengifisa ukumkhokhela lami itoho amatoho awekho emhlabeni kodwa manje nalosizwa abantu basasixoxile naye indlela eseyingenzele ngayo usengenzele phansi angazi ukuthi fanele ngithini uNkulunkulu manje ke kwenziwe njani ke njengoba amatoha ke ngekho yini ungabuyeli abeyalinza ngabe nakubuyele emakhaya yena obulokuthi lwana ngini ngohlala emakhaya noma abale kuthakathile wenza angazi kodwa lento nishoyo nje angazi ngangayithanda ngempela wema imanga ngicela ukubuza yini ungabuyeli emuva ngoba phela sekuyabheda ntombi hayi ngicela ukuthi ngiyohlakula ngiyotheza futhi hayi wathatha angisho lutho ukuthi uyagoloza emzini wakhe lokakushoyo uzokulalela kodwa wena nami nawe sokujana ukuthi azongishoda kubantu singaze sikhulume sasikhulume naye sobathi usefika usengifikela wena usiyamdirectisha
nizobhekana. Ngathi Hayi ngangayithandi. ngofuna icala baphoyisa ngasuka ngisongela manje uyangisongela. Yini umuthi nizobhekana? Sobhekana nje ngokuqoqisana sesizobona ukuthi lento ayenzile right yini. Ima, wema, ngicela ukubuza uhleli ngenkani la. Hayi Ayifani ngenkani kodwa indlela nje uyabona nje izwi lakhe liphezulu asafanda. Kanjani kwakhe lana? Wema, ngicela ukubuza something. Ngicela ukubuza something mina. Okay. Ufika uqashisa umuntu endlini yakho. Yes. Okay. Ufika uqashisa umuntu endlini yakho. Mase umuntu esehlalile endlini yakho useyasuka useyagolozela ke manje ukuthini akasafuna ukuphuma akasafuna ukurenta wena ke uwena nikazi omuzi ungenze njani Siyaxoxisana kodwa phela ngimanga ngimothi isimo sakhe asikho right. Kanjani uqoqosana isikhathi esingakanani kuze kuJesu Hayi ukuthi vele ngeke ngisakwazi. Wo ngizela baletha inkinga losiswa. Hayi ngeke sisomngeke kumele kwenziwe okay cela usitshele ukuthi kumele sekwenziwe njani Ayisekho into ezokwenziwa sengibhekishele kakhulu kukuyena nesisinqumo sakhe. Ayisekho into engizoyisho ngizothini indlela nje akhuluma ngayo nje imasala ngoba indaba uzongimela ilalela windows eziningi netoreni uzongisiza ke uzongiphumela ushiya impahla imali yami izobe imali yami lena ngoba uhlele mahala awureta kithi uzophuma uthola usendlini awunempahla zami yebo 6 months awukho imali yami lena endlini ukhokha malini mali kuleli ukhupha 1000 imali yami 6 months 6000 imali le impahla sengiyayishiya cha impahla uma sicela ulalele kahle ma impahla uma uyayibamba ukuze Ngilethe lo mali lalela uma usukhiphe lo 6000 uzobeke uma esekunika impahla zakho okwamanje lezi impahla uzoyithatha ayoyibeka e-store sakhe mase kungena umuntu la wena uyothi usubuyisela imali yakho uyobe usuqoqa ke bonke ovucu bakho usuhamba nabo imali ulethe imali yami ke ibongo belithatha kanjani khipha 6000 abantu balalele inkulumo hayibo uqonda uthini baba ayinanhlanisa kusho nje ngizophuma ngathi wedwa imali yami le mama manje kwenziwe njani uzoma imali yami esandleni kwenziwe imali sicela ukubuza kwenziwe njani u-6000 phela lo ngikwazi 6000 khohlwa baleka ekhaya kade yini ungagoduke kini ngoba ngikhathe itori zakho njalo buyela kini ingoba phela angathandi ukuya emakhaya hamba phela kwami uzoba ngeke oyenza angithandi mina lento yakho owakithi manje uma umsondela-ke wenze njani ngimsondela ukuthi uyanganisa uyancinga ngize ngikushaya ngoba phela khona abantu yini yamsabisa nawe ngicela ukubuza-ke ma yini ungagoduki uye ekhaya uye ey'nganeni uyokhulisa abazukulu ekhaya phela usuhlulekile ngihlulwe yini madoda eThekwini akekho kanjani asakhuluma nobuthi hayi nawe imali phela uyena umnikazi womuzi what was you ungaredi usemali ngesikhathi ngizorenta la kwakho wababiza bonke labangani bakho ngicela ukubuza-ke mina ngicela ukubuza angithi umsebenzi sathula akasebenzi umahlangene nibuyele ekhaya hambe oyolima amasimu hawu wenzoya nini emakhaya olima mina nginemali kanjani ubuza mina hayi yesontombazane wena phela lolima mangiyolima ngihleli ngoba phela nginomuzi ayangizozwake ngawe siswa abantu uzohambela-ke lezi into ofuna ukuyenza uzohamba yikwambani uzohamba ungagolozi wami awunamuzi wena wena unentoni ngijwayela wena ungijwayela ngijwayela wena wamlana ngijwayela wamlana ngicela yayi mina umuntu yoroko kuyona ima phela ngi-understand i-story uyanyuka ebengenalutho ma mina nguwena ingaze ngajuluke wena lalele-ke mina nguwena ngiyaxoxa ko mina nguwena bengizokhulumisana kahle nomasi ngibonisane naye kahle ngingakhulumi naye ngathi ngikhuluma nje futhi ngikhombe besho nawe uyakuthethisa nje sokhuluma
ngine right kwami kodwa kwavela ni kwami lana indle yakhe angenza nano sakhuluma nawe sobabili ngoba sungumempimbo sukathi kwakho lana sukathi wabona wakela wena mhlali hamba kuyobashaya phambi yokushaya wena uyashaya ngikushaya kodwa wena kancane ma asungronga nto la ngabo ubona ngishaya nawe manje usisi angithi angithi uma wakunika incwadi legunya hayi afuna ukuphuma inyoka wanginika pho manje yini ngingaphumisa banjwe kodwa khona leli gama olishiya uthi ngizoshiya impahla zami uma engenalutho uzayishiya lethi imali abesahleli usahamba ntombo ngisho bengikunike nganami hayi no uzohamba wedwa phanga uzophuma wedwa ntombo asenze nje into ngoba aqatshwana yabo sigwema lento ukuthi nixabane noma uma ufuna imali yakhe le ka 6 months oyihlalela wanga rent and uma bezokuzwela ukube mhlambe ku1 noma u2 months manje u6 sokuwakhe phela mama and futhi phezulu kwalokho uyagoloza ayagoloza asazi noma mhlambe udla isiqatha yini kusho ukuthi ngiyaphuza mina wena mina ngiphuza udrink icabanga utshwala nje angithinta kwami umlomo wena mubuka mina ubona ngiphuza njengoba wena uyahabula ukuthi maduna imali ngihabula ngafika imali ungena thuda udakwayini imali ungena udakwayini ngajabulile phela ngangihappy umuntu wena mangi uthophuza idrink idrink kwenza ube happy idrink bengomile ngomile ima wema okay yana ukuthi wena ngendlela okhuluma ngayo uma unjani wena phela ukhumbula ukuthi uhlele emzini ikwami lana mhlawumbe yakhohle wena khona lekukhohla ma uyakhohle ikwami ngihlekisa ukuthi ngiyahleka nohlelo la ikwami lana uzenizwa ngikhathele yena isha amaphepha kawafundi uziphumele nje kahle kamnandi hayi kahle angi ma uma ukunikela isikhathi 6 months wonke Nkosi yami uyayiphuza and wesiphathi uyamgolozela uyamkhomba futhi kuyacaca ukuthi kahle kahle wena ma uyamlwisa uma mayethi phuma awusafuna ukuphuma buyele emakhaya uyotheza inkuni uhlale nezingane isikhathi sakho siphelile eThekwini la mali manje angithi nomsebenzi uphelile ntombi uhlaleleni ngisazophumule phela nini angazi ukuthi nini kodwa iqiniso asikho kodwa bathe bazofanela kini hayi musu khuluma phela nami kodwa into ebuhlungu yazi into ebuhlungini into ebuhlungu ukuthi uma umnika u6 months wakupha isikhathi sokuthi ufuna umsebenzi ukwazi ukuthi umkhokhele rent wahluleka and manje uma usethini ke ngoba uhlulekile ntombi endala ucela ukuthi uma umshayise ngomoya afake omunye umuntu la ozokwazi ukukhokhela ngoba lalela wema ngitha yekhosi ayifiki ukukhokhela ama rates hayi nkonto mina nkolozo lalela amanzi flash amanzi ayaphuza uyapheka uhle kamnandi uselokushini uyajabula ngomnika isikhala sokukhuluma bami hayibo right ngithule mina ngoba uyisiqasha singakhokhi wema sorry inkinga yakho mina ngiyayibonile uphake belo mama usuhlala isikhathi eside la usuze wayitshela ukuthi wakho ungawalalisha ngani uyabiza ngizosebenzisa le ngayi mina nginento zami hayibo angizwaka uzalela awusafuni ikhadi lami lavela
ukubona khona lapho imali yami. Awukho yini ungagoduki? Yazi ngizokuhlanya mina kodwa. Angikwazi Yini ukuthi ungagoduki? akasebenzi. Njengoba nobani ufuna Abanje yophisana nabantu yakho. Ugoduka wena uzogoduka nini? Hayi nomuzi. Angagoduki kanjani endlini yakhe? Uyahleka Kuhle. Inganomuzi phela mina. Hayi bathi naso emakhaya sigweze danze. Uma ungathi uphazamiseke. Awunenkinga uzophazamisa futhi yakho uthi ngeke ma. hayi mamunenkinga into kodwa awunenkinga awuphazamisekile hayi ngeke kodwa ngisuwele uzongihambela Sorry ma. kodwa kufika kwakho njengoba uyokula endleleni ntombo uyokula endleleni uzongihambela uzongiphumela kahle nawe uyophuma nje emhlane siyakuhlonipha njengomuntu omdala and sicela ukuthi singakubambi ngonyawo siphonse. akayihambe nje kahle Sicela ukuthi uthathe okuncane mhlambe ozokudinga njengama ID mhlambe amakhadi okuhola ezingane ukuthathe ngoba imali akanayo ngoba uhlulekile uma ekucela ukuthi ukhokhe irent. Ngeke phela uhlale emzini womuntu almost 6 months. awu sekwakho othi ngiphumele ngoba ngizoxabana Ima akaniwa. awangishaya iphumela ngiyihambela ke Mima relax. uzonikwa mina ntombo ngekuzenzani ngiphumele kwami lapho Yini ofuna ukuthatha ma mama nayi kwami lana ngithatheleke weqhoza silesesikhwama lesesinayo yonke into yami nemali yami la uphathe unayo imali ulethe isikhwama sami ngihambele kwakho wemama okuphosakele ngqopha abantu kodwa wena sobambana kanzima kabi nawe ma lalela sorry cela ulalele ma cela uze ngapha uma kalwi nawe and uma into ayifunayo ukuthini ukhokha 6000 mase uyabuyela endlini uma ungekho 6000 ayikho lutho ngiloko ngibaquza nje baquzwa kodwa uzobona sorry wemfethu ngicela ukuthi ukuze nazi into ikama ave nginempahla cha newe ma lalela ngifuna ukuthi wonke umuntu akubuke into zakho ukuthi zikhona and akekho umuntu ozothatha amabhodo akho azohlala ekulindini yezwa ma kodwa ayesitore mali endlini wena uzoyibeka hayi wena kushuthi kahle yamhlukumeza sengiyahamba ngithi ngicela nibe right nalo sisi wabantu niphume nje kumina ngicela ukuthiye wema hayi angifuni ukukhuluma nami kakhulu lokubona phambili kwami la ngodlala umagadi sisazobuya sifake ngidi la wema hayi ngiyakhisa zokhipha akubuyi ungabuyi uhambe uyosithela udlala wena ushophi usizitshethi kuyadlala hawu angiceli ngiyacela sisi nalabantu bakho uyozujike nabo emvula hayi ngijolwa kodwa ngikusoli mntanami kukhonke okwenzayo ufuze lokho kwakho wafana sengiyawazi umlando wakhe lokho okwenzayo uyena ufana ngishona naye ufana nje exactly naye kodwa sisi ungaqalela impilo kanjani kodwa uqala ukuthatha ekhaya cha kodwa shema hayi kodwa kuyabonakala ngendlela engangifuni ngayo hayi wengangifuna vele nje waphuma nje unguye nje kodwa ke namhlanje siyahamba mntanami sikhaya asoke sibone phela ngiceli ke ngizona namhlanje weba angiceli nje mntanami namhlanje angazi ukuthi yabo sisi mina kuwena ngabe uqoqa into zengane nje usase liqoqa into zakho futhi awu hayi cha unesidingo wena usuyayingena ke manje imali lalela la usiyayingena manje baba haya singene abuzacele nakho lokho kuyindoda kulokho yini vele imwemfethu we mama nawe futhi lapha ngila kanti ufuna zona nomfazi wakho ayibona sengiyobonga hayi futhi inkosi yami hayi ngiyobonga inkosi phela nguswele ke ngane yami nguswele imwemfethu imali kanti umama nje mama senguswele nguswele wona futhi fanele ngithola wamhlaba uyalingana ngeke hawu ngeke mama ngeke umfuna njengoba uqala ulunguza la uyitshetha amaphoyisa kahle usewukwakho la njengoba uqala ulunguza uyitshetha kwakho la siya
ngiyakunikeza sakubonane nje enje lamakhantam la ngawafice wagqokile namanje wagqokile phela nawe uyabona enajabula ngabafazi bamangala ngani yami isidalo vele ngingaka isidalo akazi ube ngaboni kungcono kabi lokho wongibuza kuyena ke uma ingane yakho ukuthi ngikanani ngazi ngingaka yazi bengazenza shaya Mfethu. weba ungalingi usami hey wabona mama nabo lapho hey kanjani ngaba Vele yazi mfethu abe umlando. athi kunike ithi ngibulale kahle ambe ngiphathelile uyadelela luzokutana anodelele ubumhlumeza kwenza ungezoba wena wemhlumeza ngaphela nawe mhlumeza Awungakaboni wena uhlumeza wema oqala wakwenza inyoka la umnumzana fula ngilobole lathi khuluma ayikho zakho weyifuna la mama kwamkulawula mina ngimile ngishaya u5 la Start. engeke ufike la kwamzulu ukuthi hayi siyahamba manje hayi lo uthakwazi Idlanile yaba? lo yaba le yakho kodwa ke ithanda mina ithanda wena hayi yabonga nami mina sengiyashisa nje umoya dlani ngalomthetho usho kanjani ukuthi ingane yakho liwayixosha hayi bo Imake wena uhlangana nendaba zamanje. mana ke phoyisa security ngizokutela umancane kuwena nje oyisa security wemama madayisa ngitshela akayindawo ngizobhika ibusiness khombisa nomqondo yeah Zamahhala. mala njani ngaba awuboni vele ngakho kodwa kusami yazi ngani yami iyachive ufresh mntanje Akabhemi lo fresh kodwa wayiwasho ukuthi vele ingane zakho zithanda ukuhlala hlala uzona njalo ngoba lakhe njani uyayihlumeza lapho uyaphila uyayihlumeza phela njani uzona ingane encane phela yakho. ngopani kahle yani nangimhlumeza Khuleka kuba newe webhuthi Uzima. wema akwazi wena Awumelo hey baba. khathena uke useka kodwa useka Wena samba nawe. nomsini wena ngane ekhaya useka Cindezeleni kuwena umbhede wakho fazi. Yima phela nayi number kuwena iyakho. angisebenzi Okay. Zobona. Uzochaza phambili. ungaxoxaneli Yikhathele. Uthatha ikesi. Usheshise wena.